Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kikon samla ki barang susdang menteri ya ka kamkum ki muktiar ha ka khat sauterik unok pra arjar khat kendai kila tak ranting ya ka MP jong ketura Lok Sabha constituency ka Agatha Sangma kabala ajing kersian ya ka citizenship amendment bill hapo ka ying dorbar thau ain Lok Sabha watla ka sarkar jilla balayalam da ka kunhun Meghalaya Democratic Alliance kala kerensyai bahkan kentaj batkan persya mardor ya ka sarkar India manra ya ka ni ka bill hapo ka Lok Sabha. Usamla Peter Dokrut, hak jingi keren bat kilat patai kubor hak kat sauterik unok pra arjar kat kendai, ula ongru, baka jinglek ya kendo jongki menteri sarkar kejela hapok ke lam jong menteri rangba kejela, u Konrad K. Sangma, ya u menteri ketenat kampo yang kari u Amit Shah, ban pensengau khmat jong u, baka jela Meghalaya ke donkam ya ke inner line permit, ke daitang ke jinglek arsap, ban syupen biye ya u pajba. Ti kawai kalau pasmol ngok pernah pak ban bensin hang ni bang idu jingkerban ha kinong mikmat kinong yalam ki jongi nang ni na state ki ong ngim support katba hapo Lok Sabha ki support yang si ya kan ni CAB mentally bagi peti ka statement menne berlawan keren yu Amit Shah kalau ke ke bang small ngok kalau long tik kilet mentas tei ban panika ILP ndai klem shikran shu ya ka CAB ni CA kalau tik ila ai ka yeng ka bahek ke building ndai ngilit panpat banwai kamera nila ai akses ke bahek kalau ti bahek ndai ngilit panpat banwai kamera ti kalau ngabas musi bat mengi pajba mentang sungtu bangi ngijit kinong mikmat ide mengi hidu ni haban yang khmat ban persya ai kani bangin penbor ya government bakan lei bangin ya kani ke CEB bakan nomya khmat ni kalau ada biat kambalong ngingit file PIL hapok Supreme Court ban ni kepat ka jing shan dan kepat ba itu ba kan kan kalian lu tidak menduai yang ta jumpi jokan kam ban ni le